Ariria maria mamakonie magithurano kinene ni mariku mucemanio ucio utongoririo ni mutongoria wa thitango cia muingi Nurdin Haji, mutongoria wa ruhonge rwa uthuthuria wa umaramari DCI George Kinoti na mwandiki mukaru ruhonge-ini rwa ugitiri niwe Karanja Kibisho. Just on thrust of this meeting was the issue of election preparedness, which we discussed in detail as agencies that are mandated with the responsibility of ensuring that justice within the country is assured. We have all affirmed that as institutions that are mandated to ensure this, we are all well prepared. Our duty is to assure Kenyans that we are safe, ready, and we will provide security 100% as required by ABC, and we are satisfied that the deployment also leaves the security sector ready to deal with the general security around the country. On the part of the IEBC, I also want to confirm that we are ready for the 9th of August elections. What we are currently undertaking is trainings of the poll officials, which is ongoing in the constituencies. We also training poll agents, those who have been given to us by the candidates. We have election materials which are strategic materials, ballot papers. They are coming in from the printers, and we shall start deploying them to the field, and they will be there on or before the 6th of August, just before the elections. And of course, the other logistics are involving the KIMS kits, which will also be dispatched to the field. The exercise is ongoing. Uhuthiri wa maandiko ruhonge-ini rwa ukui wa nduthi ni wiyukitio na njira nene gatagati-ini ka atwarithia a nduthi makiuga ati kaingi mahuthagira miandiko eno gukinyiria ndumiriri kuri aria marakua. Tabarira-ini itu ya ng'ano cia nduthi, Julius Kareithi wa munene ni araneirie na atwarithia a nduthi riboti-ini ya guthathaura kimera kiria maandiko maya mahuthikaga muno na muoroto wamo kuri athii. Urugare na ngini iri ikoragwo gatagati-ini ka atwarithia a nduthi wakagiririo ni ng'ano iria iganagwo ni jeshi ya nduthi iria mari thitĩnji-inĩ ciao metirire athii, na cama wa ngini ici wakagiririo ni maandiko maria magathikagwo nduthi-inĩ ciao. Mutugo wa uthiri wa maandiko maya gatagati-ini ka atwarithia a nduthi marauga mateithagiriria hanene kumukania maria maiguaga mari na uritu kwira athii, na kaingi maandiko maya magathikagwo haria mundu wothe angimona na uhuthu. Wira astikari ni wira ati na ni creativity mundu akoragwo nayo, na ringi ni urutaga kaundu okurio ukaigwa mundu a nduthi na hau gakaundu ugagaku ugathie ugagakreate undu ungi nigetha kaume kaundu kega. Riu nigetha nigetha kaume kaundu kega. Riu nigetha gakahoteka kwendekeka. Thengia ya kuhuthira maandiko maya kwanaria na athii yao, muoroto wa murimo ni urongoragiria njino kana mbukirira kuri aria mamatangaga, na waya kuona mundu arihite mbeca ciake guikia ndumiriri oroteire murunawe ona kana muiki utuire ucemagwo ni mutwarithia na indi ndari yahota kumuha. Stika icio tugurago guku toringi andu a kururia ni maturehagira ukagura kindu kiria urona ni gigukenia na tingicana ni ugikoragwo na hard time na customers taru kuria muthii haria ringi ukona ni arakuhuthia kurora uguo akona we ohana ginya mukora kana akora ndunjui riu ubindagwo umwikire ga sticker nigetha atige utinda akirwa nduthi citiko makanga nenie na ndereba no nie uguo nyamba kumurihia ngekira bia muhuko nigetha tuhote gugi kuri aria marutaga wira wa kwandika maandiko maya mataririe cama wa wira uyu na kaingi matagaga gututamba wa guthikiriria maria mareyumiria gatagati-ini ka atwarithia a nduthi, na thutha ucio makaumira na ndumiriri iria icokaga kugurwo ni atwarithia. Ugakora ringi ga sticker wikirirwo kama uko na haraka itisha ambulance kama utaki kubebewa na mwingine shuka utembee. Riu ni tukoragwo twe twaingi ukitaka stage ya 10 hamia Githurai kama una haraka itisha Uber
kawaida yetu hatukopesi, jaribu kwa jirani. Ngijirite gwikira haria nduthi-ini yakwa gacoretwo bunda irugamite ndarugama mbere ya muthuri ungi wari hau uguo ajibana na nguyo ndoko uguo hana bunda uyo riu hano ndagitereire wira no airbag we die like real men no ngari ungi guthana nayo ri ni rutaga kibaruni kiari era ati ukagika kuhinga riu gaka gatire ni ukueta mundurume ikiri fact ti ati ni kuigirira ni fact ati nduthi ndire airbag kaingĩ mandĩko maya mokaga na imera mũno hĩndĩ ya heho kana rĩrĩa ciringi yagĩte na mĩario ya twarithia nĩ ĩteithagĩrĩria gũtunga marĩtwa maya. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Julius Kareithi wa Munene. Tuigire mathako-ini kuria timu ya Intercity ya Mwea niyo yiyukitie uhotani wa bao 2-1 mbĩtĩka-inĩ cia mũbira wa magũrũ wa Tebere World Tournament thutha wa kũhũra timu ya Prisons mbĩtĩka-inĩ iria irathakirwo kĩharo-inĩ kĩa Jera gĩa Gathigiriri. Thutha wa ngucanio gatagatĩ-inĩ ka maabitha a Jera na timu ya Intercity kuma Wang'uru, timu ya Prisons nĩyonetio kanyoni wang'ethe thutha wa kũhũrwo bao 2-1 nĩ Intercity. Captain wa timu ya Intercity akiuga atĩ thiri nene ya uhotani wao ni mehariria maria makoretwo magika. Nake captain wa timu ya Jera augite mbĩtĩka ici nĩ irateithĩrĩria kũgacĩrithia ndũgũ gatagatĩ ka maabitha a Jera na raia. Bahati zetu zimekataa, lakini Intercity wamechukua. Unaambia tukiapata na hado kikoma na tuendelee pamoja. Siri ni mazoezi tu. Umeona wenzetu. Nikadha serikali ikitikia kupata gaizi pia wakaanza kupata muscle pull tena. Siri ni mazoezi na Mungu sana sana. Siri ni mazoezi na Mungu pia na discipline. Juu hapa kwa mchezo wa kandanda bila discipline huwezi toboa. So mimi nashukuru timu zote mbili kwa kuwa nayo kiwango ya nidhamu imezingatiwa sana hata kwa marefari. Kiwango ya nidhamu leo imekuwa juu sana kwa timu zote mbili. Tukoretwo tugekogwo every year kahinda ka miaka 5 na nĩ ũndũ wa gũcokanĩrĩria ayuthi hamwe na gũkũria taranda ciao na kũnina maũndũ megiĩ kĩndũ gĩgũkorwo andũ maikarĩte idle. Nĩ ũndũ wa gũkorwo andũ me idle nĩ makoragwo na maũndũ maingĩ mũno. Na hau niho tũgũtirihĩra mohoro maitũ ma Inooro mĩaraho. Ngũririkania atĩ igongona rĩa mbirarũ nĩ rĩrathiĩ na mbere kana nĩ rĩgũkorwo gĩkĩhanĩka kĩharo-inĩ kĩa rũhonge rwa mbirarũ kũrĩa mwena wa Lang'ata ũmũthĩ. Mbirarũ nĩ maharĩrĩirie igongona rĩa mwanya rĩa monanio rwa kugĩra ũhoro President Uhuru Kenyatta ũrĩa akoretwo arĩ mũnene wa mbirarũ kana Commander in Chief, rĩrĩa areharĩria kuma wathani-inĩ thutha wa ũtongoria wake wa mĩaka 10 na ngerwo igongona riu ni rirathiĩ na mbere. Nĩ wega tũthiĩ tũthikĩrĩrie maria marathiĩ na mbere. Ũngĩona mbica icio cirĩ mbica icio ũrona nĩ hĩndĩ President Uhuru Kenyatta araingĩra. Nĩ igongona rĩa mbirarũ, nĩ igongona rĩa mwanya rĩa monanio ma kugĩra President Uhuru Kenyatta ũhoro arĩ mũnene wa mbirarũ kana Commander in Chief rĩrĩa areharĩria kuma wathani-inĩ thutha wa ũtongoria wake wa mĩaka 10. Kwa heshima naomba sote tusimame kuweza kumkaribisha Mheshimiwa Rais hapa uwanjani katika uwanja huu wa Ulinzi Sports Complex, garizoni hii ya Lang'ata. Karibu sana Mheshimiwa Rais na mjeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi uweze kutuongoza katika hafla hii ya kuweza kutiwa wakfu
na hali kadhalika kuweza kupokeza kikosi hiki cha 21 cha jeshi letu la nchi kavu, bendera watakazotumia katika ulinzi wa taifa, na hali kadhalika operesheni mbalimbali ambazo utaweza kutuamuru kama amiri jeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi ya Kenya. Niombe tubaki tukiwa tumesimama kwa wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na wale ambao wamevalia kofia zisizo rasmi kuweza kuzivua tafadhali. Mkuu wa gwaride sasa kija kumwomba kwa heshima Rais wa Jamhuri ya Kenya na majeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi idhini ya kuweza kukagua gwaride linaandaliwa na majeshi ya ulinzi ya Kenya. Misi kijana anaingia hapo. Niko live here. Asanteni kwa heshima, tunaweza keti tafadhali. Anayemsindikiza Mheshimiwa Rais ni mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Robert Kibochi.
hivi sasa kiomba idhini kuweza kuendelea na gwaride yule tu mgeni wetu rasmi atakapochukua nafasi yake kwenye jukwaa maalum. Gwaride sasa tuweza kupinda kushoto kulia kuweza kukaribia kushuhudia hafla ama kipindi kitakachofuata cha kuweza kutia wakfu bendera hizi.
Mkuu wa gwaride hivi sasa akija kuthibitisha kwamba bendera hizi ziko tayari katika kipindi kitakachofuata, kipindi cha kuweza tiwa wakfu bendera hizi, kuweza kuzibariki na kuziidhinisha kutumika na kikosi cha 21 cha jeshi la nchi kavu. Mkuu wa gwaride hii ambaye ni kamanda wa kikosi hiki, maafisa wa cheo cha meja, maafisa waliotukwa jukumu la kubeba bendera hizi pamoja na RSM wa kikosi hiki wakiweza kujiongea mbele kuweza kushuhudia kipindi hiki kwa ukaribu. Kiweza kurejesha jambia zao kwenye ala. Mheshimiwa Rais, kinafuata kipindi cha maombi, kipindi ambacho kitaongozwa na viongozi wetu wa kidini wakiongozwa na Right Reverend Bishop Celestius Mugambi, askofu wa jimbo la Meru, Right Reverend Professor Galgalo wa kanisa la Kianglikana, na Sheikh Sukyan Hassan Omar, naibu wa Chief Kadhi, pamoja na chaplains wetu kutoka Defense Headquarters. Hivi sasa ninaomba kwa heshima yako Mheshimiwa Rais niweze kualika makamanda wetu wa jeshi letu la nchi kavu, kamanda wa jeshi letu la wanaanga na kamanda wa jeshi letu la wanamaji kuweza kuchukua nafasi zao kwa kipindi hiki muhimu. Service Commanders, sir. Nizamu sasa ya mgeni wetu rasmi, Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, akisindikizwa na mkuu wa majeshi ya ulinzi, Generali Robert Kibochi, kuweza kuchukua nafasi zao. Na wanapokuja, ninaomba sote kwa heshima tuweze kusimama kwa kipindi hiki cha maombi.